up knit up Ila. aku dit kan nilok chenong ah Jere dun kan kan. knit lah tah batama baduna ma pida ben mit ber step pida Mereka kampulit te bamit bestep se si cimrek dan jo erlat. mare kampulit au pi Oh, kampulit. tah lah ni thu renjang pi tah hani dah uplit kem kso ma pulit kem bro mata Bakso bebru cin bebiang tulop teh. tai pida ka tulop ida te mak chani ong pi job ong pi hang tang lan banga su cipai tip ha Oh, cica piterep cipai pitemo. rep cipai ngeste mak ni gajen ngeste gajen cipai sop ngaba Oh. jok bader pi cipai te sop kelumar pi te laba kem hokis se Oh, dehi kata teh. deis te sa bejok kicok ngaho la cenong nga jok bader ngta de cha go jarat cha cenong bodi rep cipai nga te mak chani ong api job ong pi tep kampulit ni renjang pi te hakilon bejok erlat pi serung Bailek ngate. bailek deh bacrong bare pi se Acuh tate. te mak chani onga pen bun kamar lot pi te ka kampulit te chimbentan pi la ni ka kompetisi marathon hani di kamar lot pi karenjeng kamar lot pi ka dur gadar jo bakat doing speed ne pi te direct se jo pi ka prai Kapras kan lo. lai Lai spa. dere lai jar se Oh, lai hajar ya biang ise. te apen cinga ning notis ni pok pun nga kam chai pi ma ani le Deh, dak screen tiap paik ke te dah. ka pun cipai de kom ni se Oh. te ngap chani batai ngapi laktin sora jo nang pikiran sora kamsuk pikiran interview por belajar pi Kariboy Area Welfare Association Rawa kan penlong hingga drugs free Riboy Marathon 2026 open to Riboy residents only run for healthy strong and drug free Riboy katarik kan long kalajun arjar arpun reo on pihak ki artli ki categories and prizes nagamta ki senior categories 7 km men and women above 14 years first prize lai hajar second prize arajar but third prize si hajar nagamta ki junior category 5 km boys and girl below 14 years first prize new spa second prize sun spa but third prize light spa ban register pila ban register online yang bau QR code bala ai kelas dit ban register kalong hakalai jun arjar apun reo te labun bare thak yang betai pi sama hibil ni te la chai pi Oh, lah caya. te coba la chai pi kumta perslemer lot pendap no dumdam ni kapom submit no tang ba coba la jok pita kalai jar Inggris restoran senong da ongerlot excellent syase Dong, tak ada kelar cin bejok di penjok punya pi.